гап дар сари намеравад. шумо дам даст буда не пасане ки дар видео мебинем ина яташ инами бача ном шаҳру макама мешносим маку айдим би хайпам намекап ма айран граҳмош безорум. Ассалому алейкум бародарҷонои ман. Ҳамин 3 рӯз уже дидестам дар ҳамин пространствои интернети тоҷикои мо ку одамхӯрӣ ира одамхӯрӣ мегӯянд хиткаре мақсад акаи саёд қати шаҳромак зану зан карестанд. Я чи мегум как человек со стороны барои ки аудиторияи ман омада ҳар рӯз ҳамин видеоро роӣ кардестаст мега ака мнение хита гап зан. Я как человек со стороны мнение хитма гап мезанам. Ман на тарафдори акаи саёдам на тарафдори шаҳромакам. Просто человек со стороны. Ҳар дунотун аудитория калон доре. Мақсад шумо хеле гап мезане мефаҳме аудитория ти яке аудитория ӯ якега акаҷон. Мақсад шумо ҳамин хеле кардестае ки хирохирӣ шидестаст. Ҳамун ситуатсие ки ту ҳозир нақл кардестае акаҷон ба ин гуфтани ту бо мешавам хеле ситуация. Барое ки агар ки ту ягон личный вопрос дори ку зангш зан қатиш личный вопроса решат кун. Если ту да медиа меброи гап мезани акаҷон ҳамин хеле бибро гап зан ки зарар ба ягон кас нашава. Хиткаре ака барои ка чӣ гуфтанем нами нохуна дидестае ира намешава кандан. Тоҷик тоҷикай ҳамдигарфаҳмӣ любой вақт бояд боша. Личный вопрос есть, набрал, ака я уверен, что ты до него дотянуться можешь. Набрал, позвонил, решил. Также и ты, Шахромҷон, дуои безеб накӣ шери нар. Мақсад агар ки ягон гап чапи лишний боша занг зан решат кун. Чӣ гуфтанем родноҷонои ман? Амқа гап не разъединяйте, объединяйтесь. Объединяйтесь. Сила в единстве, бародарҷонои ман. Барои амқа бас кунеите мора. Амқа гап. Мнение ман миай. На тарафдори акаи саёд, на тарафдори ӯ. Просто я сказал как есть, как оно должно быть. Наверное, я прав буду или нет, это можете написать в комментариях. Всем добра, всем ассаламу алейкум.